Zdravo, 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 Elita sa vama, danas ćemo igrati PES 2015. Ovo je inače moj treći klip, drugi je isto bio PES i rekao ajde još jedan PES, pa onda PES 15, onda idemo poslije na 13 i tako. Evo izabrali smo Real i Barsu, super start 20 minuta. Evo dresovi, lopta je isto ok, postavku da vidimo sada. U redu je postava, da, i utakmica može da krene slobodno. Ajde, nadamo se pobedi. U prethodnom klipu smo razvalili Manchester United. Nisu imali šanse koliko su bili slabiji, ali šta da se kaže. Barsa je sada teži rival i nadamo se pobedi. Krenuli smo mi sa centra, Real Madrid i evo lopta Marcelo, napred grabi do Cristiano Ronalda, Cristiano ništa. Izvukao je loptu, Ronaldo! Bravo, dobro. U prvom minutu smo odmah napali, inače Barcelona ima, njihova taktika je uglavnom počuvanje lopte, posjed i bit će mnogo teško doći do lopte pre svega, a kasnije tako da dati gol. Tako da ćemo mi igrati taktikom na kontranapade, a James odmah dobija šuti. James Rodriguez i sada Pique će izvesti ovo. Mislim da je Pique, Pique. Ide lopta do Suareza, Sergio Ramos, Suarez, Modrić, reaguj, tako je Casillas. I ajmo sada novi napad, ajde. Ajde, Bale, skok. Više od Jordi Alba, ali nema, prazna mu je glava. Iniesta, bravo, Casillas, bravo. Moj Real imao klasa igrače, brz napad, Ronaldo, što je dovoljno. Inače na ovim PES-ovima uvek pravi bolje od Ronaldo. Ronaldo je uvek, na primjer, bolje napravljen od Messija, jer Messi ima loptu i da go je jasno i prođe i dribling i to. Ali ovaj Ronaldo, em što je snaga, ne mogu da ga odguraju, em što ima dobar skok, em šut, sve na PES-ovima je uvek bolji Cristiano. U stvarnom životu nije toliko bolji, ove sezone je baš loši, ali šta da se kaže. Sada ima loptu Benzema. Za Jamesa ima žuti karton James, ajde Jamese, tako je, za Marcelo centrila za Bela, ništa. Claudio Bravo će spati loptu. Pique, Rakić. Družke sad, napad, pressing, ajmo, tako je Sergio. Kako igra ovaj lik, stvarno, ajmo Bale, Dani Carvajal i out. Sad sam se spetljao ljudi moji, ali šta je bilo je kreće novi napad Barcelone. Trebamo se sada odbraniti i tako. Busquets, Rakić, Iniesta, Suarez, tako je, Pepe, Dani Carvajal, Benzema, proba za Cristiano, Dani Alves odličan. Proba je James sada, Ronaldo, Benzema za Jamesa, ajmo opet Dani Alves. Ivan Rakitić, Leo Messi, Neymar, Suarez, za Leo Messi, za Suareza, dobro je, ajmo Sergio i korner. Sada treba se kao da imaju odlične skakače, ali to je Casillas, izbacuje. Busquets drži sad klizing, ništa, dobro je. Kako ovako nisam uspio sada da im se klizam, ali nemoj se. Casillas, Pepe, greš, pa dalijem, ajmo, Busquets, Neymar za Suareza, Suarez, bravo Casillas,
Barcelona je imala 100% šansi, mnogo, ali zahvaljujući Casillasu, Sergio Ramosu i Pepeu, rezultat je 0:0 i dalje. Sada pokušava James. Bravo, kako je lepo sačuvao loptu i prosledio je do Marcela. Toni Kroos. Izbacuje napred ka Benzemi. Ništa. Iniesta. James Rodriguez. James stiže loptu. James izbacuje napred, ali nije Ronaldo gore. Ronaldo je sada slabo uključen u igru, ali kad se on uključi, pa to će biti haos. Haos će biti. Ne, Barcelona neće znati šta ih je snašlo, ali šta da se kaže. Ronaldo je klasa. Ali oni imaju svoj trio. Ajmo, Suarez ubacuje, sad ruši Neymara, bravo Carvajal. Kako je izbacio? Bravo, Carvajal. Bravo. Sad out. Trebamo ih sada zadržati i ostaviti tu negdje jer su stisli obruke, samo je pitanje trenutka kada će dati gol. Ali evo smo mi, jaoj. Jordi Alba. Neymar. Jordi Alba. Bravo Dani. Pa ovo je bio Bale, da. Naravno, nema više. Ramos je zaustavio Neymara po ko zna koji put. Sada Matije. Probao je Matije, on je igrao, inače došao prošlog leta iz Valencije i može se reći on je dao go u El Clasiku i dao je go u sljedećem golu i on je sam donao 6 poena ovim. Mislim, naravno. I Suarez je dao El Clasiku, ali i on je dao prvi gol. Sada ide Benzema. Čeka da se neko ubaci, nema nikog. Bale, evo je dobra šanse. Gareth Bale ubacuje i Ronaldo ništa. Kakva šansa za Real, to su te kontre. Tako je. Pepe. Kroos. Neymar. Ajmo sada ljudi, sad pressing, ajde. Ajde, drž ga malo, ajde. Bravo, Pepe. Sergio Ramos. Luka Modrić. Slaba lopta. Luka Modrić i Toni Kroos trebali bi svojim loptama da uposle bar Benzemu koji bi trebao na stranu da uposli Bejla, Jamesa ili Cristiano Ronalda. Ili oni direktno da uposle taj trio i Jamesa. Ajde sada. Jordi Alba. Opet Sergio Ramos, ali je sada faul. Ovo faul. Čiji starta loptu, ovo niko ne bi svirao za faul. Niko. I evo Casillas. Protiv Uniteda i nije primio gol, bilo je 7:0. A sada Benzema, kako je probao do Bejla, ali Matije, sada Ronaldo, ništa. Modrić, sada imamo više prostora. Benzema je probao za Bejla, iako je gore imao i Jamesa i Ronaldo i sada Messi, sada može biti opasno. Leo Messi za Neymara, tu je Sergio Ramos. Ali Casillas izbacuje slabo samo do Inieste. Sada ide opet Ramos. Benzema. Za Cristiana. Sada imamo više prostora. Ajmo Cristiano. Cristiano zastaje. Ronaldo. Za Modrića. Kroos proba. Gubi. Ali Bale sada. Da li je ovo faul? Jeste, ali sudija pušta prednost Bale još jednom i ništa. Mislim, ništa po Real, ali faul je za Barcelonu, a i ostaje bez kartona Gareth Bale, iako je mogao 2 faula napravio u kratkom vremenskom periodu, pa to je lagano mogao biti žuti karton. Sada Benzema za Cristiana, Pique. Inače, Real ima fantastična ubacivanja, ovo Ronaldo da se ubaci
Benzema i tako. I evo greške, sada držite Neymara, sada i može biti opasno. Neymar 1:0. Kako sam je sada ova moja odbrana loše postupila. Neymar, daj go. Ljudi, moramo se sada hitno vratiti, hitno. Da mi je potreba neki povratak. Jer ako Barca da još jedan gol, bit će mnogo teško. Ima vremena, ali treba dati go. Toni Kroos gubi, drž sad Neymara. Tako je, Toni. Ide sada James Rodriguez. Luka Modrić. Sada ništa opet. Pravo sad treba se tršiti Suareza. Tako je, Modrić. Bale, kakva lopta za Ronalda. Ronaldo je sad u gol šanci. Ronaldo i to je gol. Cristiano Ronaldo, drugi sinonim je za gol mašinu. Kakva lopta Gereta bila. Odlučno se ubacio, izbjegao offside i pogodio. Cristiano Ronaldo. Evo izjednakili smo. Sad napad na pobjedu, ali držite sad. Marcelo. Ramos. Tako je. Ja mogu i ovo lagano da se odbije i da bude gol, ali nije. I Messi izvodi. Gađa Matija. Opet Matije dolazi do šuta, ali je mnogo daleko i ne može da se dobaci do. Ja inače mnogo vežbam kornere i to bi bilo oružje. Kakva greška sada! Kakva greška, Neymar nemaši! Dok sam pričao sa vama, kliknuo sam od lopta i gotovo. Koliko smo izjednačili, koliko nam je muka trebalo izjednačimo, sada opet jurimo. Ronaldo. Gleda da probije napred za Bale. Dobra lopta Ronalda. Bale. Ubacuje sada James. Ništa. Bravo, odmah izbacuje za Leo Messi. Iniesta. Sada je Neymar za Suarez. Sergio drži ga, bravo, Casillas je odlično uradio i pokazao je da je klasa od golmana. Jer stvarno, ovako ne brane obični ljudi, ovako brane najbolji na svijetu. Sada, ajmo Marcelo i Dani Alves. Dva beka brazilske reprezentacije koji su bile na svjetskom prvenstvu, drži Pikea, bravo Pepe, Ramos i Casillas. Dobro, Casillas je pogrešio sad kod drugog gola, ali sada evo lopte! Cristiano Ronaldo! Cristiano za Benzemu, sapliće se Bale, ništa! Ne mogu da verujem šta sada nisam pretvorio u gol, ali go visi u vazduhu, Barsin go visi u vazduhu, sada Toni Kroos i ništa. Claudio Bravo će izbaciti. Inače, kad su oni dolazili u Barsu, ja nisam verovao da oni mogu da postignu takav uspeh. Ali izgleda da su oni Ter Stegen, stvarno klasa od golmana, sada Ronaldo kasni. Ljudi moji, skoro će kraj poluvremena, 2:1 je za Barcelonu, evo nadoknada 1 minut. Toni Kroos, ajde, lopte kod Messija, sad ga drži, ajde ne ispadaj tako, ajmo Ramose, tako je. Markirao je sada ovog, kako se zove, Luisa Suareza i on nije imao nikakve šanse. Luka Modrić, ne Benzemi, Luka dobro igra, ali ovako nekad u ključnim trenucima pogreši Suarez, promašuje i to je 2:1. Ljudi moji, izvršit ćemo sada neku izmenu. Evo, ubacit ćemo Iska umjesto Jamesa, evo ga Rodriguez. Isko, i to bi bilo sve, nećemo više izmjena i idemo na drugo poluvreme. Krenuli su fudbaleri Barcelone i sada je lopta kod Busquetsa. Iniesta, Jordi Alba, Matije, Iniesta, Rakitic, Busquets, Rakitic. Koliko je teško da im se uzme lopta, pa to je strašno. Neymar i Messi, Jordi Alba i Neymar, tako to radi Neymar, ništa.
Ide Đorđe, ba Bale, sada može biti kontra, Gareth Bale. Gareth Bale je prebrz, Gareth Bale, pronalazi Cristiano Ronalda. Ronaldo bacuje, Pique je tu. Ronaldo radi strašan posao stalno po svojoj strani. Sergio Ramos, sada bi trebalo doći Neymara. Tako, Sergio Ramos je najbolji odbrani. Benzema, promaši loptu do Ronalda, Ronaldo i gol! Gol! Koliko malo je potrebno Realu da postigne gol. Pa to je neverovatno. Evo, izjednačili smo sada ne smemo da primimo gol, sad u pobedu. Ide Ronaldo za Benzemu, Matije. Bale, Isco ništa. Sada, cross. Kako lopta, Dani Carvajal. Ubacuje Dani Carvajal, Ronaldo, pored gola šutira Cristiano Ronaldo, ali je korner. Luka Modrić ubacuje, dobro se vebo i Ramos ništa. I Marcelo posle glupo, ali nema veze. Ljudi moji, vežbao sam ove kornere i mislim da ih sad dobro izvodim. Uglavnom uvek ubacim peterac, tako da goma ne može da stigne, a mom igraču samo je pitanje tada što ne dajem golove, ali utrenirat ću, nije to najbolje baš, ali bolje nego što sam preradio. Sada Rakitic taj je spoljnom, ali nije uspeo. Bale za Carvajala, Dani Carvajal, ubacuje Carvajal i sada može li Dani Alves, Leo Messi, Matije, Iniesta. Ova Barcelona mnogo drži loptu, mnogo neguje ovaj posjed. I Real ne može često do lopte, ali ima manji posjeda, ali ima isto golova, a na kraju se samo golovi gledaju. To jest, odlično Real radi te kontranapade. Kada dobiju loptu, oni su za 3 napada već kod gola. Rakitic. Iniesta. Sada Bale, tako je, stiži, ništa nije stigao Bale. Može li sada nešto? Ne ovako da ispadaju. Bravo Sergio Ramos, sada Neymar. Bravo Ramos još jednom i nema faula. Sada Bale može da krene. Kakva lopta za Cristiana Ronalda. Ali nije uspeo. Pronalazi na levoj strani ajde Isco. Da li je moguće da se ovo meni dešava? Pa ljudi moji, kakva sam kontru mogao da imam i Isco nije uspio da primi loptu. Što se Iska tiče, on je za mene, može se reći, najbolji igrač o kome se najmanje govori. Jer on ajde sad da vidimo napad. Ronaldo za Benzemu ništa. On, na primer, na svakoj utakmici da svoj maksimum i igra odlično. On igra svaku utakmicu, da li kao start ili kao rezervista, ali odigra uglavnom svaku utakmicu. I on daje toliki doprinos za ekipu i od tih 65 utakmica on možda 63 ili 4 odigra vrhunski. I to niko ne primeti, a svi primete da je Ronaldo dao gol ili da Ronaldo nije dao gol, a Iskov doprinos to niko ne vidi, ali i on je nekako s izuzetnom tehnikom, on kad uzme ima lakoću igranja, to sam samo vidio kod Lea Messija i kod Luke Modrića. Sada Carvajal, kakva lopta za Bale-a, Bale, stigo je do lopte, ali Đorđe. Isco je sa loptom, Isco se snalazi, Isco ubacuje, ali Benzema, cross, Busquets. I opet lopta od igrača Barcelone. Bravo Sergio. Sergio Ramos je sada ovo odlično radio. Isco. Isco za Benzemu, kakva lopta! Kakva lopta za Karima Benzemu, vraća do krosa. Kross centrira, Bale, ništa. Sada Messi, kako? On kad uzme loptu, on je faktor iznenađenja za svaku ekipu. Daje golove, pravi asistencije, najbolji je na svetu, to se odmah vidi. A i Barcelona realno, svaki napad ide preko njega, dodaju
Messi čekaju šta će onda se uradi, Neymar se nekad ubaci, isprati to što Messi zapokne, ali uglavnom i Messi kad igra daju mu loptu, potrkali on uglavnom hoda dok igra i čeka da se ubacuju Barcelonini igrači, ali ta taktika očigledno uspeva. I uz Messi, Neymar, Suarez je enigma za sve odbrane. Sada evo šansa za Ronaldo i gol! Gol! Kakvo samo pozicioniranje ovo! Sergio je uzeo loptu Neymaru, onda je lopta stigla gore do Bale ubacuje i to desnom nogom. Ronaldo, kakva enigma za protivničke igrače, pa to je stvarno strašno. Sada Messi ide za Luku Modrića, Benzema slobodan je isko, ništa, Benzema, proba za iskon, out. Ja sam u prvi mak pomislio da će biti offside, ali iskon nije ni stigao do te lopte. Rakitić, Leo Messi, Suarez, Dani Carvajal, Toni Kroos i lopta je Realova. Ide lopta napred, Ronaldo i gol! 4-2 za Real, kakva greška sada odbrane Barcelone, a lukavi Cristiano Ronaldo postiže još jedan pogodak. Real vodi 4-2, 70. minut igre je. Sada samo sačuvati prednost, mislim napasti da dati još jedan gol, ništa, ali uglavnom ne treba primati više golova. Ronaldo 4 gola na ovoj utakmici i Neymar 2, samo 2 igrača su dala 6 gola, ali nema veze. Ide sada Ronaldo, još jedna šansa, Ronaldo Pique, Andres Iniesta, Busquets, Suarez, dobra lopta sada ka Leo Messiju, Casillas izigrava Neuera i tako. Inače, moja specijalnost je PES 2013. I ja tu igricu mnogo volim, po meni je PES 15, posle PES 13 prava igrica nije ni stigla. Što se tiče Pro Evolutiona, oni su stvarno posle 13-ice popustili u 14-ica, totalni promašaj. 15-ica je zapravo malo veća nadogradnja 14-ice, znatno je bolja, ali po meni i se iskvarilo, ali pre svega, meni se tu ne sviđa realnost igrača. Igrači se vide ko da su neko da su prave face, prave ličnosti. Nego vidi se odmah da se radi o nekoj igrici, a na PES-u 13 to se ne primećuje. To je kao prava slika, posebno kad se ubace face i kopačke i svi pečevi. Ne vidi se, to je strašno realno. Rekao, ajde malo više da odradimo ovih PES 15, pa ćemo onda posle da igramo PES 13. Da mile volje Ronaldo. Ronaldo je pravo, Ronaldo. Ajmo zemljike, sada Messi, Luis Suarez, bravo Sergio Ramose, bravo. Ali Suarez opet i opet Ramos. Ramos je odigrao ovu utakmicu života. Šta je sve uradio? Pepe ga dopunjava, ali ovo je offset. Ljudi moji, 79. minut igre je. I sada Casillas izbacio loptu i lopta stiže do Suareza. Ali Sergio Ramos opet zaustavlja, gubi loptu, ali nema veze. On je toliko zadušio. Šalju ga sada u Manchester United, ali stvarno nema smisla jer on je klasa od igrača, stvarno. Igrač kakvog Real nije imao nikada. Mislim, a Real uglavnom nema svoju školu fudbala, jedini izdanci su im Casillas još 99.
I sad ovaj mali Jesse Rodriguez i tako. Među vremenu Benzema je imao strašnu šansu, ali nema se. I sad popustili više kriterijum, ne dovode sad neke ekstra zvezde, sad dovode sve neke manje igrače, ovo iz Espanjola sad doveli nekog Vasqueza, nešto. Skroz puko Real. I sad im još došao Benitez. Neće biti ništa od njih. Ajmo, Bale. Xavi, Dani Alves. Busquets, Alba. Dani Carvajal. Ronaldo! Sada je Bale slobodan, tako je Benzema, ajmo! Bale! Ubacuje Bale! Ništa. Ubacuje Bale, probao je Bale da to izvede, ali je bilo to baš slabo. Centaršut isto je bio loši. Suarez, kako je došao do te lopte, ali Luka Modrić usporava ovaj napad i Barca ne može da pokrene kontru i sada Marcelo, Pepe, greši Pepe, ali ispravlja šmekerski svoju grešku. Isco, za Marcelo, greši Marcelo, ali bio je pod pritiskom i izgubio bilo tu, ali je probao ovako da doda. Tada Neymar. Ništa, ljudi moji, 88. je minut i sada Dani Carvajal, možemo li Benzema? Mislio sam da uradimo nešto u ovom, zadnjem napadu, možda izvedemo do kraja još jedan, ali pitanje, evo, 6 faula smo mi napravili, 2 oni. Ali dobro, bitno je agresivna igra, Ronaldo grešio 2 puta, ali nema veze, Ronaldo je sam dao 4 gola, naravno uz pomoć ovo, jesu bile vrhunske asistencije, ali treba to pogoditi. Na PES 13 je lagano da se pogodi, ali na PES 15 treba baš muke, jer golmani uključuju mozak kao igrači. Ljudi moji, evo je nadoknada, ulazimo sada još malo u drugi minut nadoknade, bravo, nemoj sad, tako je, Sergio Ramos, uvijek kad mi je nešto teško, tu je Sergio Ramos, koji je klasa od igrača. I sada drži Neymara, Pepe, izbacuje Carvajal napred, Benzema, i lopte do Busquetsa. Toni Kroos, Gareta Bale, zadnji napad, dajmo sada nešto, Matije je sada probao, nije uspeo i sudija, nemoj sad da primimo gol, ne sad go, Marcelo, iznosi loptu napred. I kraj utakmice! 4-2 smo pobedili, ljudi moji, to bi bilo sve.